malakbi nakamalaka tawe komelo imagati menre haji. Pertama, Bu, ye komelo imagati menre haji. Dua misurat akamalaka. Nomor di surah Al-Waqiah. Tungka wani maka de nabita nigi tahu fi kulli lailatin tungka wani ayakra'u suratul Waqiah. Nabaca surah Al-Waqiah tungka wani. Sahhalallahu alaihi al-hajj wal umrah. Ipal umolomo iripong Allah Ta'ala papole hajjina niya umrah. Ye komelo ki magati menre makkapa akka malaka na pa guru nabita pamikibanik baca surah Al-Waqiah. Ye kopura ni baca ya surah Al-Waqiah. Na depa na to menre Makkah surah yang kedua, surah tanah. Ya. Putar surah na tanah ko bangi. Alinna ya romatu surat tanai ipake mastor mendaftar haji dan umrah tegi mon ipake koi aslam tur kebetulan ya pengurusuk travel ka ya. Jadi aku mendaftar ya pengurusuk menrek Makkah Bapak Ibu ya. Insyaallah surat tanah atau pake Pak Purani surah Al-Waqiah. Inilah pentingnya ekonomi jamaah dirahmati Allah.